Thanda ukulibingelela bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu asisize uma singena kundaba eqhakathekileyo njalo yalamhlanje. Asikhuleke nini. Siyakubonga Nkosi uNkulunkulu wethu, mdali wezulu lomhlaba. Mnikazi wento zonke, sicela usithungamele uma sivula incwadi yakho engcwele ngoJesu inkosi yethu. Amen. Siyabonga bathandekayo. Indaba esiyakhuluma ngayo lamhlanje kumbe isihloko esikhuluma singaphansi kwaso sithi sona wena uthembe bani. Singumbuzo oqhakathekileyo kakhulu. Kungani sibuza umbuzo lo? Yikubana siphila emhlabeni onzima kakhulu ukuphila kiwo. Siphila emhlabeni lapha impilo engaqedakali khona. Siphila emhlabeni lapha izinto ezingavuka ziguquke khona. Lamhlanje uphile kakuhle. Kodwa kusasa ungavuka ungogulayo, ungasakwanisi lokuvuka embhedeni. Siphila emhlabeni lapha lamhlanje into ezingabe zihamba kakuhle. Ulabantu bakho, ulemuli, ulomkakho. Uvuke ususele wedwa ungalamuntu. Ukufa kubhoda kuthatha abaningi. Umbuzo khona lamhlanje kubana wena uthembe bani. Siphila emhlabeni bathandekayo lapha ongabusebenza umsebenzi wakho omuhle okumangalisayo. Uthaba, uthokoza, uhola kakuhle. Kodwa siphila emhlabeni lapho ongavuka ungasasebenzi. Uvuke unothile, kodwa phezulu kokunotho kunjalo usakhangela ubona ulento yakho yonke. Into zivuke zinyamalele ungalalutho, ube ngumnyango wokucina. Umbuzo uthi wona wena uthembe bani. Siphila emhlabeni lapho ngabuthaba ngokubana ulomkakho uchadile. Kodwa impilo ivuke uguqukile. Omunye wakho evuke ngekho, ehambile kumbe wafa. So siphile emhlabeni onjalo. Bakhona abantu empilweni abathatha amathemba abo bafake kubomkabo. Bakhona abantu empilweni abathatha amathemba abo bafake emsebenzini yabo. Bakhona abathemba amadokotela, bakhona abathemba imali, bakhona abathemba amagqwetha. Umbuzo uthona wena uthembe bani. Abanye bathemba imbhobho yabo. So lamhlanje ngilosibona sike sikhangele ukuqhakatheka kokufaka ithemba endaweni right. Ungakhangela nxa sisiye elizwini likaThixo kuJobe chapter ngelika 1 sifunda ngendoda eyayilento yonke phoso ongayicabanga. Chapter 1 verse 1 uthena kwakukhona indoda elizweni lase-Uzi, ibizo layo lalinguJobe. Leyo ndoda yayiphelele, iqondile, imesaba uNkulunkulu, ixwaya okubi. Yasizalelwa amadodana ayisikhombisa lamadodakazi amathathu. Lemfuyo yayo yayizimvu ezinkulungwane ezisikhombisa. Lamakamela azinkulungwane ezintathu, lezipane zezinkabi ezingamakhulu amahlanu, labo babhemu abasikazi abangamakhulu amahlanu, lenceku ezinengi kakhulu. Ngakho lowo muntu wayemkhulu okwedlula bonke abantu basempumalanga. Litho njalo ilizwi likaThixo. Yindoda eyayilento yonke ongayicabanga empilweni. Abantu abanengi sasike sikufise kufana noJobe. Indoda iBhayibheli lithi khona ungaya kuverse 3 elenkomo ongazicabanga ongazifisa, izimvu, amakamela, amadonki lezisebenzi ezinengi. Ungaya kuverse 13 iBhayibheli ithi khona ngenxa yomumo womhlaba esikhuluma ngawo. Uverse 13 uthi khona kwasakusiba losuku lapha amadodana lamadodakazi akhe ayesidla enatha iwayini endlini yomfowabo othi Ziboni. Kwasakufika isithunywa kuJobe
sathi inkabi bezilima obabhemu besidla eceleni kwasokutheleka amashebha akuthatha achaya inceku ngobukhali benkemba njalo yimi ngedwa engiseleyo. Esakhuluma kwezesinye isithunywa sakhuluma sathi khona kufike umlilo kaNkulunkulu uvela emazulwini wachisa izimvu kwaba nguye yedwa oseleyo. Uverse 17 lithi khona esakhuluma kwafika esinye isithunywa futhi sathi amakhaladiya amise amaxuku amathathu atheleka phezu kwamakamela awathatha ngobukhali benkemba yimi ngedwa engiseleyo. Esakhuluma iBhayibheli lithi khona kwafika esinye sathi khona amadodana akho lamadodakazi besidla benatha iwayini endlini yomfowabo olizibulo. Khangela umoya omkhulu wafika phezu ngaphetsheya kwenkangala wachama gumbi omane endlu yawela phezu kwamajaha afa. Yimi ngedwa kuphela engiphilileyo ukuze ngikubikele. Ngezinye indlela engikutshoyo lapha namhlanje ubana impilo kaJobe eyayindoda iqhathile elezisebenzi eziningi kakhulu, indoda eyikhuluma ikhwaze ibize bonke abantu bathuthumele, kodwa iBhayibheli lithi khona wavuka kwelindanga engalalutho. So umbuzo uthi khona uthembe bani entweni zakho zonke nxa zingavuka zingekho? Nxa inotho yakho ingavuka iphelile, umsebenzi uvuka uphelile, umendo umthathu uvuka uphelile, ibusiness ivuka ibrokile, uthembe bani? iBhayibheli lithi khona uJobe wasesukuma nguverse 20 wadabula ibhatshi lakhe waphuca ikhanda lakhe wawa emhlabathini wakhonza. Wasasithi ngaphuma ngize esiswini sikamama njalo ngizakubuyela khona ngize. Inkosi ibiphile, inkosi thethe, kabusise kadunyiswe uNkulunkulu. Zwanini bathandekayo, khona umhlabelelo owahlabela ingoma wathi kumnandi ukwethemba uJesu, kumnandi ukubamba isithembiso, kumnandi ukuthatha impilo yakho ifake esandleni sikaJesu, ngoba emuntwini othembe ezinye izinto wayengaqaleka wayengastroka kwangenzakala noba yini ongayicabanga. Kodwa iBhayibheli lithi khona uJobe lanxa kunjalo wabakwazi ukubana umsindisi, inkosi uNkulunkulu, umnikazi wezulu lomhlaba ngeke amchiye. Lanxa eselahlekelwe yikho konke wabakwazi ukubana afake ithemba lakhe kuNkulunkulu onguye wayemphile, onguye futhi wayesevume into lezi zadlula. Yabona impilo kaJobe yabanzima, eselahlekelwa izifuyo, inotho, lezisebenzi ngasamboni njengomuntu. iBhayibheli kuverse 9 chapter 2 verse 9 kaJobe ithi khona umkakhe onguye umuntu. Yabona nxa impilo ingachisa kube kubi, into zonke zikuhlanyekele, kodwa nxa ungasala lo mkakho uyabe ulomhlaba wonke. But iBhayibheli lithi khona umkaJobe wamhlamukela ngesikhathi uJobe emdinga kakhulu. Ithola kuverse 9 umkakhe wasesithi kuye, usabambelele yini kubuqotho bakho? Thuka uNkulunkulu ufe, kumbe thuka uNkulunkulu uzifele. Zwanini bathandekayo, bathaba abantu abaphila bethembe, befake ithemba labo kuNkulunkulu, befake ithemba labo kuNkulunkulu ongekadanise. Lawazi ukuthini? Ngicela ukutshela abantwana bakaThixo, nxa ukhangela impilo ungaqali ukuthemba inotho, ungaqali ukuthemba imfundo, ungaqali ukuthemba kumbe ngumkakho, kumbe iboyfriend, kumbe igirlfriend, ungaqali ukuthatha ithemba lakho ulifake ebantwini. Kodwa uthena ungayikhangela iBhayibheli kule verse engiyithanda kakhulu, ungafunda uRoma chapter 10 verse 11, ithona laba bathemba kuNkulunkulu, abathatha amathemba abo bafake kuThixo, abangeke bayangeke langelinye ilanga. Ithona iBhayibheli
uNkulunkulu lanxa wavuma uJobe wahlupheka wathathelwa konke wamtesta uJobe kwabonakala ubona kukholo kakhe kakuntshintshi. iBhayibheli lithi khona ungafunda ku chapter ngelika 42 kuJobe ichapter ngelika 42 usukela evesini lika 10. Ngiyayithanda iverse le kakhulu ku chapter 42 verse lika 10. Ithona iBhayibheli ku verse ngu10. Inkosi yasiphendula yasiphendula ukuthunjwa kukaJobe esabakhulekela abangani bakhe. Njalo inkosi yangezelela konke uJobe ayelakho kuze kuphindwe kabili kumbe kwaze kwaphindwa kabili into yonke uJobe ayelayo ngenxa kubana ukukholwa kwakhe akuzange kunyikinyeke. Impilo yakhe azange vume ukubana isuke kuThixo. Ithona iBhayibheli uThixo waphinda wambuyisela wamupha konke okwamlahlekelayo. Ithona iBhayibheli kuverse 11 kwasekufika kuye bonke abafowabo labo bonke odadewabo labo bonke ababemazi mandulo badla isinkwa laye endlini yakhe. Bamkhalela bamduduza ngakho konke okubi inkosi eyayimehlisele khona bamnika ngalo inhlamvu zemali lalo isongo legolide. Inkosi yasibusisa isiphetho sikaJobe okwedlula kokuqala kwakhe ngoba waba lezimvu ezinkulungwane ezingamajumi amane lamakamela ngezindlela kwaphinda phindwa. Okunye waphinda waphiwa labantwana wabuyiselwa abantwana. iBhayibheli lithi khona wasephiwa futhi iminyaka eminingi yokuphila. Makabonga uThixo. Ngithanda ukuthi ngithi mina indaba engilosibona siyibambe kakuhle yindaba enzakala insuku ngensuku siphila sikhangele. Ungaku ku 2 Chronicles amanani athi wona ku chapter ngu20 amanani 2 Chronicles ichapter ngu20 ithona iBhayibheli kwasokusithi emva kwalokho abantu bamaMoab labantwana bama-Amoni labanye ababelabo ngaphandle kwama-Amoni beza bamelana loJehoshafathi empini ngezindlela bavusa umsindo bavusa impi baphonga uvuka behlasele uJehoshafathi engumthungameli wakoJuda. Ithona iBhayibheli kwasokusiza abanye bebikela uJehoshafathi besithi kuyeza ixuku elikhulu ukumelana lawe elivela phetsheya kolwandle esire khangela ke selikhonapha ngasehazazoni Tamari engedi. uJehoshafathi wasesesaba wamisa ubuso bakhe ukudinga inkosi. Makabonga uThixo. Lakwazi ukuthi iverse le ithona abantu baphonga uvuka bentshintshile. Khuluma ngempilo engeqedakaliyo esiphila phakathi kwayo edinga ubana omunye lomunye abe lethemba. Why sikhuluma njalo? Siphila emhlabeni olabantu abalamandla abasebenzisa amandla ngokuchiyana kwawo. Abanye amandla obuthakathi, amandla okuloya, amandla angaphezulu kwamandla omuntu kodwa. Kodwa ke iBhayibheli lithi khona labo abayithemba inkosi bayelelisa ukubana baphile impilo elokunqoba amandla wonke emhlabeni. iBhayibheli lithi khona bavuka bentshintshile bamhlasela uJehoshafathi. Lakwazi ukuthi kwelilanga abantu bengavuka besilwa lawe, balwe lawe wena ungakwazi, bakuhlasele ungazi. Uhlaselwe imikhuhlane emulini, uhlaselwe yimpi ezimuli, abantu bakuntshintshele emsebenzini, abantu impilo iphonga untshintsha, umkakho akuntshintshele. iBhayibheli iletha umbuzo lokuphendula umbuzo oqhakathekileyo. Umbuzo uthi nxa uphila unjalo uthembe bani? iBhayibheli lithi khona nxa babemhlasela uJehoshafathi, nxa babemhlasela
ngoba lawe bengakuhlasela ngaba bemhlasela uJoshafati wagijima wadinga ubuso bukaThixo wathi abantwana omama labobaba akuzile ukudla kudingwa inkosi yamaZulu. iBhayibheli lithi khona esetshwa njalo abantu bonke bazile ukudla, abantu bonke bangena emthandazweni, abantu bonke bayidinga inkosi uNkulunkulu. Ungafunda indaba leyi ithi khona uThixo ungakuverse ngo13 singakafundi verse 13 lekwazi ukuthi abantu bengakuzondela bakuzonde ngemfundo yakho ukuthi ufundeleni kube ngenye into engalalisa omunye umuntu, ukuthi uchadeleni kube ngenye into engalalisa omunye umuntu, ukuthi uthengeleni indlu omunye umuntu angalali bakulwise abantu. But umbuzo ukuthi nxa uphile emhlabeni onje olabantu abanje abantu abangavuka bekuntshintshele uthembe bani? Ngithanda ukuthi ngithi mina lamhlanje ngilwesa ukuthi abantu bethemba ithemba elikhulu eliqhakathekileyo okunguJesu uNkulunkulu umnikazi wezulu lomhlaba. Lakwazi ukuthi bangakuzondela abantu ukuthi waye abantu abakho bephumelela, bangakuzondela abantu balwe lawe ukubana waye izifiyo zakho zisanda, abantu bengakutshintshela impilo intshintsho uphile uthwale nzima. But ngilapha ukuthi ngithi mina bakhona oJoshafati abadlula esigabeni esinjalo. Ithola kuverse ngelika 13, ungafunda kuverse 13 iBhayibheli lithi khona uJuda wonke wasesima phambi kwenkosi lensane zabo omkabo labantwababo khona uJahaziyeli indodana kaZekharaya indodana kaBenaya indodana kaJeyeli indodana kaMathiniya umLevi emadodaneni kaAsafi. Umoya wenkosi wafika phezu kwakhe wasesithi lalelani lonke bakoJuda labahlali beJerusalema, lawe nkosi Joshafati itsho njalo inkosi ithona lina lingesabi lingachawa luvalo ngenxa yaleli xuku elikhulu ngoba impi kayisiyo yenu kodwa ingekaNkulunkulu. Makabonga uThixo bathandekayo. Ngicela ukulitshela izimpi zonke ungabona abantu bekulanda empilweni ungazange ulwisane lomuntu, ungabona abantu bekulanda ngejelasi yalokho oyikho khona, ungalwi labo ngomuthi, ungalwi labo ngokuyabadingela inyanga, ungalwi labo ngenye indlela kodwa themba kuJehova. Ngoba iBhayibheli lithi khona uThixo wathuma ilizwi wathi khona impilo kayisiyo yabo ayisiyo yenu bakoJuda kodwa abantu basebeqala uNkulunkulu ngokwakhe. Uverse 16 uthena kodwa kusasa yehlani limelane labo, khangela bayenyuka ngomqanso wezizi, lizabathola ekucineni kwesihotsha phambi kwenkangala yeJeruweli. Kakusiko kwenu ukulwa impile, zimiseleni lina libone usindiso lwenkosi lina bakoJuda leJerusalema. Makabonga uThixo uNkulunkulu ufuna ukusinika isithembiso esiqhakathekileyo bathandekayo. Izimpi esizilwayo ezenza abanye bahamba imango bagada amabhasi bagada amalifti besiyadinga izinyanga labaprofeti, leyo mpi kasiyo yakho, yekelele uJehova. Izimpi esizilwayo uzuhambe egeziswa udinga inyanga bathole bebhoda bebalale bebhoda ebusuku bezama wena uzama ukuthi ulungise umuzi, leyo mpi kasiyo yakho. Mana ekukhonzeni uThixo. Ngiyayithanda indlela uJoshafati ayenza ngayo. Ungehla le ndaba le uverse ngo24 bengingafuna ukuthi ngathi sisukele phezulu kuthiwa esecebisile laba bantu basimisela ukuhlabelela inkosi. Uverse ngo21 kuthiwa baqala ukuyihlabe, kuthiwa balungisa ikwaya yokudumisa uNkulunkulu. Ngicela ukuthi ngithi mina nxa abantu bekuhlasela, nxa izimpi zihlasela, nxa impi abantu bekuzonda kakhulu, akube yisikhathi sokukhuleka kakhulu, akube yisikhathi sokuhlabelela. Kuthiwa uJoshafati walungisa ikwaya ubona izahamba phambili idumisa iphakamisa ibizo lenkosi. Ngicela ukuthi ngithi mina izimpi esizilwayo asozethu,
Uthembe bani. Funda empilweni kubana la nxa kutheni thatha ithemba lakho lifake kuJehova. Ngifuna bona siyecina sibambe uchapter singeke sicine singayibambanga uJeremiya chapter ngu-17. Jeremiya chapter ngu-17 ithona iBhayibhili kuvesi asisukeleni levesini lika 5 ithona iBhayibhili ithwa njalo inkosi uqalekisiwe umuntu othemba emuntwini osenza othatha inyama ibe ingalo yakhe olenhliziyo yakhe ephambuka enkosini. Uqalekisiwe umuntu othatha ithemba lakhe alifake emuntwini. Tsho njalo iBhayibhili. Nxa ufuna ukubona iziqalekiso empilweni, nxa ufuna ukubona izinto ukuthi zimbi empilweni kawuphumeleli, iBhayibhili lithi khona uqalekisiwe umuntu othatha ithemba lakhe alifake komunye umuntu. Banengi abantu empilweni bathandekayo asebethetha amathemba abo, bathatha imtshado yabo bayinikela ezandleni zabantu. Lasikhuluma seze nje, bakhona abantu abathi bengaphiwa abantwana nguNkulunkulu bahambe bayedinga inyanga, bathatha abantwana babanikele ezinyangeni, umntwana eyetatshwa, umntwana eyethunqiselwa emncane. Yikuthatha ithembu lifake emuntwini. iBhayibhili lithi khona nxa unjalo uqalekisiwe. Umbuzo wami ulapha nxa sisiye ucineni walindaba, uthembe bani nxa uphila? Ungazala umntwana umusa ngaphi ukuqaliseni? Ungakho umuzi ngoba khona abantu abathi bengayakha imizi yabo. Kulokubona bamemeza uThixo awulinde umuzi, abantu bayathatha imizi yabo, badinga inyanga, badinga abaprofeti, badinga abantu ukuzobethela imizi. iBhayibhili lithi khona nxa unjalo uqalekisiwe. Ngicela ukuthi namhlanje ngichiya abantu besesandleni lezinyaweni zikaThixo. uNkulunkulu okwazi ukulinda abantu, olwazi ukulinda imizi yethu, uthena iBhayibhili uqalekisiwe umuntu othatha impilo yakhe ayifake ebantwini. Bakhona abantu abanjalo. Nxa sikhuluma seze nje, kulabantu abathi bezathatha inhambo, kumbe uyadrive uyaHarare kumbe eSouth Africa, kahambi engaqalanga wabuze ebantwini. iBhayibhili namhlanje ethi khona nxa ubuze ebantwini, nxa impilo yakho, uhambo lwakho lulindwe ngumuntu, uqalekisiwe. Nxa uhambo lwakho lulindwe ngumuntu, uqalekisiwe. Nxa imuli yakho ilindwe ngumuntu, uqalekisiwe lowo muzi, iqalekisiwe leyo muli. Nxa kuyikuthi umtshado wakho uthethe wawulindisa umuntu, uqalekisiwe. Lamhlanje ngilosibona uma sizafika emaphethelweni alindaba, ngithi tshintsha ithemba, faka ithemba lakho emuntwini ozakusiza. Ungayifunda iBhayibhili ithi khona kuchapter ngu-17, umuntu othemba abantu unjengokuyisihlahlanyana okusenkangala. Uthi kaye kubona okuhle lokukodwa. Kodwa uvesi ngu-7 abesikhona ubusisiwe kodwa umuntu othemba, othatha ithemba lakhe alifake kuNkulunkulu, othemba lakho liyinkosi. Amakabonga uThixo. Ngicela ukuthi ngithi mina empilweni bathandekayo, kulabantu abathetha amathemba bafaka ebantwini. Nxa besiyalala kabala qiniso, kungakhala isikhova bayethuka. Angathi yavuka bona ngathi kulamanzi achithekileyo phansi, uyethuka ngoba ithemba lakhe lisemuntwini. Kodwa laba abathemba kuJehova abayesabi lutho, bayalala ubuthongo, zingakhala izikhova, kungezwa kayo yonke into, babona imiga, kodwa bayakwazi ukuthi impilo zabo zilindwe nguJehova. Ngicela ukuthi ngithi mina, uma ungomunye wabantu othatha ibhizinesi yakho, nxa uvuke ekuseni uyagijima uthatha lana amanzi, uyefafaza, uthatha lana umuthi, uyethunqisela, umemeze, uthatha lana amalembu, ugcobagcobe, ithemba lakho lisendaweni embi. Nxa abantwana bephuma ekhaya, uzaqala ubagcobe, ubathunqisele. Ngicela ukukutshela uthethe ithemba lakho walifaka endaweni embi. uJesu namhlanje udinga abantu bakhe ukubona baphenduke kuye.
ngoba ungumnikazi wabantu bonke. Ungumnikazi wabantu bonke. uNkulunkulu ukhangela imithado echithekayo nasengangababona abantu abathatha amathemba abo bathathe bafake angaba le problem angaba lo hlupho phakathi komthado abesegijima aye kulwana umuntu bese kumtshela bona yenza so wenze so. Minengi imithado echithekeleyo ngokuthatha amathemba bafaka abantwini. Manengi amabhizinesi awileyo abroker asale ngasekho ngoba amathemba afakwe ebantwini. Lamhlanje ngicela ukuthi ngithi mina ikhona inkosi. Ungafunda indaba kaJehoshaphat. Ithona iBhayibhili nxa siye kucineni kuverse ngo-24 kumilandu yesibili. Nxa siye kucineni ithona uJuda esefikile enqabeni yokulinda. Enkangala bakhangela ngaseqhukwini. Khangela ke kwakulesidumbu eziwele emhlabathini njalo kokungekho ophephileyo. uJehoshaphat labantu bonke sebefikile ukuphanga impango. Bathola phakathi kwabo ngobunengi impahla lazo zonke. Kuthiwa impahla lesidumbu lezinto eziligugu. Kuthiwa khona bathatha insuku ezintathu sebeqaliswa ukuthatha impango. Izinto ezazingeza laba abantu azebebahlasela. Zwanini bantwana bakaThixo. Ngicela ukuthi ngithi mina akulandaba kungenzakala kubana bakulwisa bakuthathela wawulakho. Bakuthathela indlu yangakini. Bakuthathela indlu wayithelwa ngumzali. Bakuthathela umkakho owehamba owaziwayo langakini. Yekela ukugijima usiyadinga abantu. Thatha ithemba lakho memeza igama eliqhakathekileyo lelo bizo likaJesu ngoba silebizo likaJesu. Thina silebizo likaJesu elithenjwe ezulwini elithenjwe emhlabeni. Abantu abamazi uThixo bamethemba belapha. Zwanini bathandekayo. Akulandaba ukuthi impilo ngathi ingantshintsha njani. Yantshintsha kuJobe, yantshintsha kuJehoshaphat. Kabazange bamchiye uNkulunkulu. Ngiyakwazi ukuthi sikhuluma nje. Bakhona abantu abake bakhonza. Wakwakhonza lapho wakhonza khona. Kangikwazi ukwenza wachiya uThixo engcenye lawe inhlupho zakwenza waflathela uThixo. Wabona ngani ukukholwa akakuncedi. Ngicela ukunxusa buyele enkosini mhlobo wami othandekayo. Ngicela ukunxusa kungenzakala kubana izinto zantshintsha emulini kwangahambi kuhle emsebenzini kwangahambi kuhle wacabanga kubana engcenye ukuyazama abantu kungakunceda. Ngicela ukukutshela kakuncedi. iBhayibhili lithi khona ungavele usuke kuThixo uthemba abantu suthukiwe ubuso bukaThixo sobukuflathele. Ngicela ukuthi nxa sifika kulesi sikhathi namhlanje ukhona ongizwayo ongabe sithi khona yebo ngizulile labantu ngihambile ebantwini ngizamile imizamo yami kodwa ngibonile bona kakungincedi. Uma uNkulunkulu wamhawukela uJobe ngemva kokuhlukuluzeka kwakhe. Uma inkosi yama loJehoshaphat ngeqiniso kuthi ukuthi lami ngaphangisa ngasuka. Lamhla ngifuna ukuthatha impilo yami ngiyibisele kuJesu. Ngicela ukunxusa inkosi lokhu ivula ingalo ukubana phenduke ekhaya. Akulandaba inhlupho zingaba nengi but umbuzo bese ubuza bona uthembe bani. Khangela abamthembayo uThixo baphumelele empilweni. Abamthembayo uThixo lanxa abantu bengakuflathela bonke imuli kuflathele bambelela kuJehova ngoba uyinkosi ezakusiza engeke ukuchiye lanxa kutheni. Siyakhuleka mhlobo wami uma sivala lapha. Babo sezulwini siletha kuwe abantu abakho abaloyisa ukubuyela ekhaya babuyele ebandleni abaqala futhi ukuzokukhonza abaya bafuna ukuchiya impilo ade beyiphila. Bamkele vula ingalo zothando uzwe ukukhala kwabantu abakho ngoJesu inkosi yethu. Amen.